prošlu sredu, 30. oktobra, u Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu zvanično je otvorena izložba Inspirisani Italijom, koju su zajednički realizovali Galerija Matice Srpske i Italijanski institut za kulturu pod pokroviteljstvom DDOR osiguranja, a povodom obeležavanja 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Italije i Srbije i 10 godina od potpisivanja strateškog partnerstva dve zemlje. Izložbu su otvorili Njegova ekscelencija ambasador Republike Italije u Srbiji, upravnica Galerije Matice Srpske i predsjednik izvršnog odbora DDOR osiguranja. The title of today's exhibition is Ispirati dall'Italia, inspired by Italy, and this is for us a pride to be able to be sponsored. We, as you know, we do insurance. We don't do art, but in our corporate social responsibility initiatives, this art, and in particularly the fact that we have like a triangle, we have Matica Srpska as an institution, which is our neighbor in Novi Sad. We have Italian-inspired arts, and we are an Italian company in Serbia. So the whole this we see a lot of meaning and a lot of really intention to support this initiative. Like, you know, I was saying before, sometimes you do sponsorship just because somebody needs something, but in this case there is a complementarity of intention and really the way to communicate something. I think that Matica Srpska is a huge institution and great and has a lot of content of Serbian culture. In this case, really, we are looking with a particular angle, which also corresponds to joint initiatives between Italian world of fine arts and Serbia to support this culture, which can be applied to Serbia. On another area, I think that this is the nurture of the spirit. I think I see arts, fine arts for me, are helping everybody of us to live every day. So it's not like an abstract cultural initiative, but it's something that I wish can give inspiration to citizens, to cities. So in this sense, I think it is socially useful, not only because we do something, but because this something is helping the people. I think it's the in depth in let's say in the society, the well-being of the spirit is as important as the well-being of the let's say body. So in that sense, we are many times proud to be here tonight. Innanzitutto ci tenevamo come Ambasciata d'Italia e come Istituto di Cultura di organizzare un programma di iniziative in campo culturale e economico particolarmente importante per celebrare nel migliore dei modi questi anniversari che lei giustamente ricordava. 140 anni di relazioni diplomatiche tra Roma e Belgrado e 10 anni di partenariato strategico tra Italia e Serbia. Per questa ragione abbiamo iniziato l'anno nel migliore dei modi con la visita del primo ministro Giuseppe Conte a marzo, cui è seguita poi una mostra molto importante al Museo Nazionale di Belgrado e abbiamo continuato con tante attività, concerti, festival del cinema. Adesso tra un po' avremo la settimana della cucina italiana, abbiamo avuto la settimana della lingua italiana, ma un posto speciale in questo programma di iniziative culturali ha la mostra Ispirati dall'Italia che abbiamo appena inaugurato, una mostra che abbiamo realizzato col sostegno della Galleria Matice Srpska della compagnia DDOR, che è anche uno dei sostenitori delle iniziative dell'ambasciata in vari settori. Quindi cerchiamo sempre di combinare cultura e economia, che crediamo sia un binomio particolarmente efficace, soprattutto quando parliamo delle relazioni tra Italia e Serbia. Quindi una mostra che, grazie alle opere che vediamo esposte, in cui vediamo gli sforzi che gli artisti serbi facevano all'epoca per ispirarsi ai maestri italiani, viene confermata la vicinanza non solo geografica ma anche culturale tra Italia e Serbia in campo artistico, vicinanza che ancora oggi si ripete con successo. E concludo dicendo, perché un punto importante è che per realizzare tutte queste iniziative abbiamo avuto anche il sostegno di tante aziende italiane e per la mostra Ispirati all'Italia mi piace ricordare ancora una volta il sostegno di DDOR. Za Galeriju Matice Srpske razvoj međunarodne saradnje jeste bio jedan od prioritetnih ciljeva i ta međunarodna saradnja odvija se na neki način u nekoliko pravaca.
pre svega kroz permanentnu razmenu stručnjaka i permanentno obrazovanje, kako naših stručnjaka u italijanskim institucijama, tako i dolazak italijanskih eksperata u Srbiju. Sa druge strane, međunarodna saradnja se razvija i kroz određene projekte, kako one namenjene razvoju edukativnih programa u muzejima ili kroz razvoje zajedničkih izložbi. I mi nekako smatramo da je na tom putu evropskih vrednosti jako važno i da mi predstavljamo evropsku umetnost i evropske dela u našoj sredini, ali isto tako da gostujemo u evropskim kulturnim centrima. Kao deo tog opredeljenja mi smo imali već nekoliko takvih programa, ali nam se isto tako činilo da je jako važno da pogledamo u svojoj kolekciji gde su tu elementi Italije, gde su tu utice italijanske kulture, umetnosti, podneblja i da pokažemo zapravo koliko su te veze snažne, jake i raznovrsne. A ono zbog čega je DDOR osiguranje u tome jeste što pre svega uvek je važno imati dobrog i pouzdanog partnera, što u našem slučaju mislim da nema bolje firme s obzirom na bliskost, kako je naglasio gospodin Marchigiani, ne samo fizičku, nego i uopšte duhovnu, s obzirom da nema zaštite kulturnog nasleđa bez preventive, bez osiguranja i bez profesionalnog staranja umetničkim delima, a to je ono što povezuje nas i ovu kompaniju. Odabirom umetničkih dela iz kolekcije Galerije Matice Srpske iz Novog Sada vizuelno su reprezentovana italijanska iskustva srpskih slikara u 19-vekovnoj umetničkoj tradiciji i praksi. Izložba inspirisana Italijom je u stvari predstavlja odabir radova iz kolekcije Galerije Matice Srpske koja do danas broji oko 10.000 umetničkih dela. Mi smo se fokusirali na ona dela iz naše kolekcije, odnosno na one umetnike koji su sa sigurnošću putovali u Italiju ili su se bavili italijanskom umetnošću na taj način što su kopirali dela sa kojima su se susretali tokom svojih putovanja po Evropi ili tokom studija. Mi smo odabrali neki 20-ak radova, najreprezentativniji, želeći da prikažemo s jedne strane kopije radova po italijanskim majstorima i na taj način smo predstavili dela Novaka Radonića, Aksentija Marodića i Jeftimija Popovića koji su kopirali dela prema Parmigianinu, Gvidu Reniju i u stvari zanimljivost tih kopija jeste što danas neke od tih kopija predstavljaju raritet u svetu jer poput Magdalene Pokajnice koju je Jeftimije Popović kopirao, to delo je zauvek zagubljeno nakon bombardovanja Drezdena u Drugom svetskom ratu. Takođe, s druge strane, pored tih specifičnih kopija koje danas predstavljaju zanimljivost za izučavanje mnogih istraživača, želeli smo da prikažemo i predele iz Italije koje su naši umetnici skicirali, poput Napolja, odnosno poznatog Vezula, a takođe da predstavimo Rim iz perspektive naših umetnika, odnosno one lokacije u Rimu koje su oni obilazili. Konkretno, Pavle Simić u svom skicamboku beleži Rafaelove stance, Vatikan, pogled na Rim i ti crteži su zaista zanimljivi za pregledanje. Aksentije Marodić tokom studija u Beču slika mnogobrojne italijanske likove i to je jedna galerija portreta koje on beleži. I ono što je još zanimljivo kada govorimo o toj inspiraciji Italije jeste da se u 18. veku pojavlja jedan umetnik, Kristofor Ževarović, koji u stvari inspirisan književnim delom, odnosno traktatom, Leonardovim traktatom o slikarstvu, slika zidnost, u stvari zahvaljujući to inspirisanošću traktatom, on slika zidove manastira Bođan u Sremu. Tako da to nam je najstarije delo ovde izloženo na izložbi i cela izložba u stvari celom izložbom želeli smo da prikažemo te veze koje su bile direktne na neki način, ali indirektne, da prikažemo one umetnike koji su zaista svoj jedan deo stvaralaštva posvetili italijanskoj umetnosti. Povodom obeležavanja dva značajna jubileja za Italiju i Srbiju, pored izložbe Inspirisani Italijom pod pokroviteljstvom DDOR osiguranja, pre beogradske izložbe, u Novom Sadu je realizovan i drugi reprezentativan program, međunarodna konferencija o čišćenju slika Cleaning koja je održana u Galeriji Matice Srpske 28. i 29. oktobra.